Desa Pekraman Tengkulak Kelot, Kecamatan Sukawati Gianyar, ngemargiang upacara nadunang saha mendak sesunan pura dalam. Upacara puniki pinake dudonan karya pedudusan alit miwah pujawali ring pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelot ring rahina budawage wukulangkir. Pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelot ngemargiang upacara mendak sesunan sajerning pemargin karya pedudusan alit miwah pujawali sepisanan pinake dudonan pinih untat pemargin karya agung mupuk pedagingan ngantek linggih mepedanan miwah pedudusan agung sani kemargiang dawag 6 salsih sani sampun lintang. Bendesa Desa Pekraman Tengkulak Kelot dewo ngakan ketut suarbawa mausang ide Ratu Sesunan sane kapendak wantah ide betara Sesunan Ratu Agung sane melinggih ring pura Samuan 3 taler mendak betara Sesunan Ratu Mas sane melinggih ring Desa Tengkulak Tengah. Pemargin upacara mendak kadulurin antuk nendunang Sesunan pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelot. Umbul-umbul saha petapakan kairing antuk ramel sane jagi mendak Sesunan betara Sesunan Ratu Agung sane melinggih ring pura Samuan 3 sepisanan taler mendak betara Sesunan Ratu Mas Desa Tengkulak Tengah. Ring skala ipun mepi tegas yening ide Sesunan betara Ratu Agung pinake ibu ring Sesunan betara alit kesarengin Ratu Mas sane melinggih ring Tengkulak Tengah. Sesampune kapendak ide Sesunan selantur nyani kalinggihang ring pura dalem. Memendak taler pinake cihne yening ide Sesunan taler nyaksiang pemargin karya agung ring pura dalem Tengkulak Kelot. Ring galah mangkin mali jebos galah jam 5 sore niki titiang jagi menak ide Sesunan Ratu Agung sane melingom-linggih ring pura Samuan 3 kesarangan ide Sesunan Ratu Mas Sakti sane melingom-linggih ring Desa Pekraman Tengkulak Tengah. Napi tujuan titiang nedoni ide Sesunan ring pura Samuan 3 kesarang ring pura Tengkulak Tengah wantah niki ide Sesunan Ratu Agung kesarang Ratu Mas Sakti kesarang ide Sesunan titiang niki ring ide Sesunan Ratu Alit peragayan tungil dua niki ring galah benjang ide Sesunan mak ketiga niki katurun audio nyaksiang karya agung niki sane kelanturung ring galah benjang puncak karya titiang niki ring galah benjang niki pawilangan tanggal 9 Januari 2019 niki. Dewa ngakan suarbawa ngawawahin menjalaran antuk mendak Sesunan sajeroning karya pedudusan alit pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelot puniki kaaptiang Presiden ngicen kerahayuan sah kerajangan majeng krama Desa Pekraman Tengkulak Kelot. Tujuan niki wantah nepi wastan ngeras titiang jagat niki pemucuk niki winter ring Desa Pekraman titiang niki ring Tengkulak Kelot winter ring pasemeton titiang niki ring Desa Pekraman Tengkulak Tengah punika taler ring bedulu ring jagat bedulu taler pemekasan niki ring kramo sejebak jagat Bali pemucuknya ring agama Hindu mangdane nyangsan nincap bakti serada duwene ring sareng sami nika mawene niki ring Desa Pekraman titiang wau mersidang atur karya agung puniki kandan. Puncak karya pedudusan alit Wiyadin Pujawali ring pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelot kemargiang ring rahina budawage wukulangkir sah katuran nyejer selami tikang rahina pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelot puniki wantah kasungsung antuk satak selai kaka. Winata Miwah Gung Krisna Bali TV.